لی پارێزگاها دووەکتان ئاژبووی خودانکردنا کەسێن دان عەمر هیچ ئاڤایەکێ تایبەت بە وان ڤەنینە وڵاتیژی vêyekê ji bo peywendiyên pêzên xêzaniyên vê navçeyê vedgerînin. Çalakvanekê civakî jî heman bûçûna welatiyan heye lê dibêjîtin. Her çi nebî divêt wekî her texeka diya civakî cihekê dem borandinê ji bo Dan Emran hebît û ev cihe ji mêje jî hatiye dirûstkirin. Lê mixabinî ve di destê parteka siyasî de ye. بس اشوری نبود چه حزبانی بوده بود داریم او تشتي سرنج من راكي شايد بارزقها دوكي اوكو افتشتا نبويا مثلا مقارنه قال اربيل سليمانيه مثلا افتشتا تويري هنا بس فيري افتشتنينا افتشتكي قالك جوانا بون منا ازو هفجينا من كما هفجيني خو بيكينا قلت منكو اوروبيفا مادي دو دايك و دو باب دي هبن 4 ساله هند افسر لان کامروی وشنی وقتی به سروبر بین مرو بید بعد دانیتا آن اودیای که آن بعد پیلیتا پیویا اکیدی و وجای بیانی از خود ندیل ورعیمه یعنی مرو لیویان ده حتی دای مرو تشتکی واسابی که قدر دای بابا سر مرو راب بید شنی که باشترین جه بو کسی دان عمر اوت نوا خزانه خدا بتن ات نوا زاروین خدا بتن بله گلک جارا بلامش بینه کنجی ام میلیونا کسی باجرن دو که دو پارزگاه دو که جین بگومان ده حالت هبن کو پدوی جه که تایبت و هم دا خواست که این پریا هوا کو اف جه بیتا دا بین کرن پارزگاه دو که جی بوا کسا کوید کس نبتن چاوت خوب داته و کتی نجیه دان عمریه دا Erê xirawa dengê pîran û xêzanî jî dibêjîtin nedgel wî cihê taybetîn eşbûyî xwedankirina Dan Emran lê dihûkê. Ji ber ku dêbîte egerê têkçûna peywendiyên xêzanî û li van cihan Dan Emir etêne piştgo xistin. الویره ما خزانه که هی کو خزانه ما پک وگیره دایا بیجا من نبیتن اوی خزانه هم ببینه سبب کو او خزان پچک اوی دیوان صص ببیتن هر کسی که تین دان عمری دان توره و چی تو نه تا او دان عمری محتاجی هنده کو ایک حتی دانویجی سردانایی بکتن هیام به خودت که محتاجی چیه اکید پای محتاجی هنده کو عویلا خوب ببینیتن بس جه داخوی حچتین دان توره چی تو نه تا Lê Zûrcan cihên taybet yên xwedankirina Dan Emran hene lê li parêzgeha Duhokê ne cihê taybet yê xwedankirina Dan Emran heye û ne jî cihekê taybet heye ji bo bên vedan û dem borandina wanan. Lê welatî û civaknas û rêxirawen vî buwarî vêyekê naxwazin û peywendiya xêzanî lê parêzgeha Duhok bi peywendiyeka pêz wasif dikin. Abdusamed Rêkanî, ên RT.